tatalo le ni tai au. After tele no mātou atua, no wana lewa mātou toea hiu mai eri ni tai au, fōu ma mātou no fie, mātou ba aianga wenga wa au, le susulu mai o le la ia me se fōi le eo lo mātou mana baina, mawe fōi mātou le ola, mai lawa fio i ne ia mātou au nai a te oe, au mātou whatatari atu i le toea fio mai o lo walo pele o Iesu, lo mātou ali ima no mātou whaola manu malo, le ni tai au ma mātou sauni, mātou te whaanongolongo i lawa fionga pa ia, e au ngāle o au inai o mātou wolanga taito atasi, au mātou whaatalitari. Ia vi ia oele atu ai o no le nia wanoa e mawalunga i ata i mātou, ia mawalunga pelo vi inga tama, nei māsa umei o le whaavau, and all of God's children say, Amen. Amen. Praise the Lord. Toi whaatalo whātu le ni tai au, i sofa pelo Iesu ke riso, lo tātou alii, ma lo tātou whaola, whaatalo whātu fōi, so se tasi o lo mawhaio na mawale ava noi whaanongolongo ai, le ni tai au, fia lava o te au nātu ia te otou, e ala i le upua le atua. So praise the Lord that we can share in the Word of God this morning. So it's quite exciting to always bring the Word of God as it continues to teach us and reproof us and prepare us for the work of the Lord. O le asu e me tatou tusi I le Ioane suma wha, o le whaua wina le o le tatou mata upu e se furu ma le wha. So we are continuing with chapter 14. For those of you who have followed us in chapter 14, we are up to verses 25. O le tai aule nei ua tatou tau mu mai le whaipu e luas fulu ma le lima. O le whaipu le luas fulu ma le lima nga I le whai wina o lea mata upu. O le whai unga fo I lea a le tala noanga a Iesu, ma le au so I lunga o le awhiawhi au pito lunga. So o le a tatou mata I ai. So from verses 25 through to verse 31, this is the final scene you might that we can say is in the upper room. So remember from chapter 13 through to chapter 14, this is Jesus' final meal of the feast of Passover, and they are in the upper room. But today's chapter, in chapter 14, we see that Jesus finishes the conversation in the upper room, but the rest of chapter 15 and 16, as we head into those chapters, we see that Jesus moves to a new location. So vi ia le tua, o le vai asu na te anei na tātou whaanongolongo ai, a o whaawa wina e Iesu, ana upu whaamawhana, o ana upu fola, I le toa se fulu ma le toa tasi, lea o lo iai I le awhiawhi au pito I lunga. Le vai asu lana te anei, na tātou mata mai e le whai upu e sefulu ma le lima, na I le whai upu e lua se fulu ma le wha, au fola e Iesu ana whaamawhana whananga I le au soo. Ai whaau tu ana folanga I le atua le tama, le atua le alo, ma le atua le nganga pa ia. So last week, from verses 15 through to verses 24, Jesus is comforting his disciples. So his disciples know that he's been talking about him going away. At this point in time, the disciples have no idea that Jesus is about to die come the morning. But Jesus is comforting them. He washes their feet. He says to Peter, Peter, before the morning or before the rooster crows, you will deny me 3 times, Peter. At the same time, he's told Judas to leave them and go do what he must do. This is the same evening. At the same time, he is comforting them with words to comfort them before he leaves. Last week from verses 15 to verses 24, he comforted them with the promise of the Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pai aso na tuana I nei na tātou whaita wina I le whaipua se fulu ma le fitu, o le anganga lea o le whesoasoani, o le ata o le anganga pa ia, o se tasi savavali whaatasi. We saw last week that the Holy Spirit is the helper. And the definition of helper is to come alongside and walk with someone. So that's an image that Christ planted in the hearts of his disciples last week.
Basona te anei na tātou wa ai o le nganga pa ia lea e tupu mai iai le upu moni. So we learned last week that the Holy Spirit takes us into the truth. We now understand that Jesus says himself, I am the way, the truth, and the life. Praise the Lord. So ole ata, ole nganga pa ia. Last week we heard about Jesus talking about himself. Whaipus fuma le iwa na tala noa mai ai Iesu i le lona whaape atu i lona au so'o. Whamai o te ola au, o lea e ola ai o tau. Le ale winga o ana upu, o lo tala noa Iesu i lona toe tu mai. So Jesus last week also presents to his disciples that one day that he would leave them, but he says in verse 19, because I live, you will live also. He talked about his resurrection. Praise the Lord. Amen. We serve a living God. We serve the Son of God who is alive. Amen. Praise God. So o lo tātou au ona I le tua le alo, o loo soifua. Ai whamai whai koe lua sumatasi, whamai o lewa ia te au poloa inga, o lewa ia te ia hau poloa inga matausi iai, o ia lea e alofa mai ia te au. O leisi ata na whaata atia mai e lea tua le alo, I le vaiaso na te anei, e o lua lama mea ia o le alofa I lea tua, ma le usitai I lea tua. Amen? E o lua mea ia e lua, o lo whape ane o oio le tangata whaolaina, e te alofa I lea tua, e amene ma se laupa sene, ai o lua le alofa I lea tua, ma lo usitai I lea tua, le tausi I ana poloa inga. So we learned last week that Jesus says in verse 21, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. There are two elements to loving the Lord. Number one, you can declare as a believer that you love Jesus. And I'm sure that all of us in the room can put up our hands and say, I love the Lord. But Jesus reminded us last week that you must, whoever confesses and says that I love the Lord, must also what? Be obedient. Praise the Lord. To his commandments and to his will. So that was another reminder that he gave us last week. Ma le vaenga muli muli, na tatou maua whai koe lua suma wha, o le atua le tama, whamai a Iesu, o le upu fo I tau te whaalongolongo I ai, e le sau lea, a le upu a le tama. Na whailo mai Iesu le vai aso na te anei, a o ia whaamawhanawhana atu I lona au soo, a o ia fola I lana au soo, e iei le taimi o le a, alu ese ai o ia, ai le nā whaamawhanawhananga, na whaape atu ai Iesu, o lau upu lea ua o tau whaanongolongo iai, e le o sau lea, au le upu a le tama na awina mai au. O le atua le tama, e ana le upu lea, tātou te whaalongolongo iai. Mai le kenese e o I le whaalinga, o folafolaga malava a le atua, na whai uma I le tū tino tangata o le atua. O ai, o Iesu. Au le teimi le nei, o tātou iai le teimi o le anganga pa ia, ma le upu a le atua. O loo tātou wola I le upu o le tama, lea o loo iai I lana awhionga pa ia. And finally, last week we learned about God the Father when we heard Jesus speak and comfort his disciples in verse 24. He says, the word which you hear is not mine, but the Father's. So we now know that God speaks to us nowadays through his word. The sufficiency of the scriptures. Praise the Lord. O le tainga nei, o te whiatala noia te I tātou I le whaawa wina o folafolaga a Iesu. Lea o tātou malama I le tusi a Ioane. O le tusi ato a Ioane ina ia tali tonu oe le tangata whaanongolongo. Ina ia tali tonu au le tangata whaitau. O Iesu, o le keriso, o le alo, le atua, soifua. O le taianga le nei, I le vaenga muli muli o le ato tau mawhtanga.
I le vaenga muli lava o le teimia le atua, le alo I lunga le awhiawhia o pito a lunga. O loo iai ni folafolaga o te fiatala noa I le tai au le nei. E tolu folafolaga a tatou te vai ina, le tatou mta upu le nei tai au. Folafolaga e wha au penga ina ai, mua. Ma le folafolaga o le manuia, no na lua. Ma le folafolaga muli o le latou talatala noanga o loo maue le whai upu lea, o le folafolaga I lona toe a fio mai, po lona toe fo'i mai. So in the last part of their dinner, in the last part of the feast, from verses 25 to 31, before they leave the upper room this evening, remember this is Thursday night, Jesus will be hung on a cross Friday morning, but in these last few hours in this room up top, in this upper room, in this last few hours, Jesus gives them some promises. So last week we saw the promises of the Holy Trinity, the promises of the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Today I'm going to look at 3 more promises that Jesus talks to his disciples about. Number 1, the promises that enable the disciples, or the promises that will gear the disciples up to do the work. Number 2, the promises of peace, or otherwise known as supernatural peace. So we'll look at that today. And number 3, we'll also look at the promises of his return. Amen? So maola tato tu sfaitau, faipuna elusuma lima, seyo el faipu elusuma tasi. Can we read verse 25 and 26 to start us off in English? Al fasa mo tato faitau mai umai faipu ye amata ele tato faitau ngā tu spa ia le nitai au. O mea ia, ia. O mea ia o kai atua ia te o tau, manu o tato o na nofo. A o le sosoani, o le ananga pa ia lea. E awina mai e le tamā I lo ingoa. O ia lava na te ao ia te o tau I mea uma lava. E whaamanatu mai foi o ia te o tau I mea uma ua o whai atu ai ia te o tau. O te tuina atu ia te o tau le manuia. O loo manuia o te abatu ai ia te o tau. O te le abatu ia te o tau whaapei o na abatu ele lalolaki. Aua le atu vale o tau loto. Aua foi tau te matatau. Ua outou whaano o mai, ua o whai atu ia te outou, o te alu, ma outou e sau ia te outou. Ana outou alofa mai ia te au, po ua outou oli I loo whai atu, o te alu I le tamā, awa e sili loo tamā ia te au. Ua o whai atu nei fo'i ia te outou, a o le I tau nuu. Ina ia o tau talitonu mai pe a tau no. O te le toi tau tala atu ia te o tau ini upu e tele. A wā o le a sau le a li o le nei lalolani. Ai le maua e ia se mea ia te a. Pei tai, ona ia I loa ele lalolani. O te alofa I le tamā whaapei ona poloa I mai fo'i o le tamā ia te a. E wha pea lava ona o whaia, tutuia I lunga, I nā tātou o Eseia. 25 and 26, I ia. For this I have spoken while still with you, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. O le vaenga mua o te fiatala noa ia maua le 25 ma le 25 le tatou mta upu le nei tai au. The first part is promises that enabled, and we'll find that in verses 25 and 26. Au tala noa Iesu I lana au so'o, ao ia whape atu, le atua le tamā, le atua le alo, le atua le nganga pa ia.
Na ia whape atu ai lana au so, o mea ia ua o whai atu ai ate o tau, manu o tātou o nonofo. Manatua, ua uma ona whetala i atu Iesu I lona au so, ma I lātou uma lava sa lātou whaatasi, e iei le taimi o le a ave e sei nai au, mai ate o tau. Lea la o lo tama whaile li I whaola I lona loto a toa. Manatua whai mua lava o le mtau pe se furu ma le tolu a. Wa ia alofa tu fo ia te I lātou e o ile ngata anga. O lona nau ta inga, o lona loto a toa ina ia tu watu mea malava I ona toi taimi. A o le I maliu o ia ile sātaro. Lelai whaape ai o ia, o mea ia o te whai atu ai, manu o tātou o nonofo. Le manatu ato le au apostolo, o e le to tu ua I lātou e le whaola. Le mea lale nā lo whai mai Iesu le whai mua lava o le mata upo sepulu ma le wha, aua ne I atu vale o tau lotu. E wha mai Iesu I le neita au, I le whaipu e lua sunga leono, a o le fisosoani o le nganga pa ia lea. A pei ona tātou whaalongolongo e le vai aso na tuana I nei. Na a mata ona fola e Iesu le fio mai o le nganga pa ia. Lea la o tātou I loa le ata o le nganga pa ia mua o le fisosoani. Lua na te taina I lātou I le upumoni. So last week we decided to Jesus was comforting his disciples and introduced the helper. So in verses 16 he says, I will pray the Father and he will give you another helper. In chapter 16 and verse 7 he says, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the helper will not come. So Jesus is introducing a promise, and this promise is to enable the disciples. How will they be enabled? Through the work of the helper, through the work of he who will lead them into all truth, through the work of the Holy Spirit. Ile neitao o lo whaapea ona whai mai Iesu, whai mai o le nganga pa ia lea e awina mai e le tama I loo ingoa, o ia lava nate a o yate o tau. Manatua, tolu ma le awha tau sanga, o loo whaafea ngai ma fia le au soo, I le lato mawhatanga ma Iesu. Aisea, o Iesu na hawa awina I lato, o Iesu na whawhanga ina I lato, o Iesu na waaia le malolo ina o lato tino. Manatua fo le tina o Peteru, whamalolo ina ona o Iesu. So, tolu ma le awha tau sanga, manuia le lato mawhatanga. Ai lea mo whaalongo, o le ave e seina. So I la peise I o loo tau mawhaile I whaola ina ia whaailoa ia te I lātou folafolaga e tusa ai ma le ave e sea o ia mai ia te I lātou ma la lātou mawhatanga. Whaapea ai Iesu ia te I lātou o le anganga pa ia e awina mai e le tama I loo ingoa o ia lea nate a o ia te o tau. Mua koronito mta pue lua, alona fai pue se fulu ma le lua, ma le fai pue se fulu ma le tolu. Fa mai upu a Paulo ile e kalesia, a ua maua e I mātou e le o le anganga o le nei lalulangi. Fa mai Paulo, e le o le anganga o le nei lalulangi le ua maua e I mātou. Aia, a o le anganga mai le atua, ina ia mātou I loa mea ua foa I fua ina mai, e le atua ia te I mātou. Sfulma le tolu, o ia mea fo'i mātou te tautala atu ai I upu e ao ina mai e le anganga pa ia. So o tu Paulo matala no atu I le kalesia le nei Korinito, manatua, o le kalesia nei Korinito, o se e kalesia mautu. Ai o lova ai e Paulo le kalesia lea ona ua faa seseina. Tele talitonunga ma o aunga se ua whaapea ona ulu mai I tutongo le kalesia I Korinito. Ai wha mai upo Paulo e whaamanatu wai a te ilato. Wha mai, a ua maua e I mātou e le o le anganga o le nei lalulangi. A o le anganga mai le atua
ina ia mātou I loa mea ua fua ina mai ele atua ia I mātou. Whamai vai pasuma tolu, o ia mea fo'i mātou te tautala tuai upu, e ao ina mai ele anganga pa ia. Praise the Lord. Le nganga pa ia lea whamai Iesu le mata upo tātou le tai au le nei, e awina mai ele tamai lo I ngoa le nganga pa ia, o ia lava nate ao yate o tau. Toa sfulma le toa tasi leo lo ia le awhiawhi au pito o luma. O le tumu le toa sfulma le toa tasi le atu atu valenga, ma le popole, a wao leo whamai Iesu o le atu ua le maftanga. A whamai Iesu, aua le atu atu vale. Aisea, e awina mai ele tamā, le whai a oma. Ha? O ai le whai a oma, o le ngana pa ia. O le aringa menga le ngana pa ia. Whamai o ia lava nate ao yate o tau. Lea lai wha amautuina e Paulo whamai, o mia mea fo'i mātou te tautala tuai upu, e a o awina mai e le ngana pa ia, ai le o upu e a o awina ai I le poto o tangata. Whamai Paulo, o loo wha amatalaina mea wha lea nganga, I mea wha lea nganga. Praise the Lord. The first promise that he gives them is to enable the disciples. And he says to them in verse 26, he says, but the Helper, the Holy Spirit, that my Father will send in my name, the first part that the Holy Spirit will help the 11 is that he will teach you all things. The work of the Holy Spirit that is in the life of a believer continues to teach the believer. Praise the Lord. Paul reminds us in Corinthians, you might have read already that in the verses in Corinthians, Paul talks about how the Holy Spirit becomes the teacher of a believer. And remember, we must remember that in the time of the disciples, they didn't have the New Testament. They only had the Old Testament. They didn't have a Bible in front of them. They didn't have any other teachers, and they didn't have seminaries, and they didn't have theological colleges. All they had to rely on was the Son of the living God that was in front of him. But now he's saying, I'm about to leave. And Jesus comforts them and said, look, I will send a helper, and the first work of the helper will be to teach you. Praise the Lord. And this is what Paul says about the helper. He says in verse 12 of chapter 2 of 1 Corinthians, now we have received not the spirit of this world. Praise the Lord. As a believer, we don't receive the spirit of this world, but we receive the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Amen. Then in verse 13, Paul says to the church in Corinthians, these things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches. Praise God. Remembering that Paul was trying to help the church in Corinthians because they had been infiltrated with false teachers. And so Paul was trying to get them back on track as a church that was bought by the blood of the Lamb. So therefore, Paul says, you know what? We receive the Holy Spirit not with words of wisdom that man teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual things. Praise the Lord. So as Jesus speaks to his disciples, we also are the Lord's followers. Amen? And the Holy Spirit is here to teach us. Number 2. E wha manatu foi o ia yate o tau I mea uma wa o whai atuai yate o tau. So spulma le to atasi lea lo iai lea whiawhi o pito o lunga, o lo popole, o lo atu atu vale, whamai Iesu I le whai upu e lusu ma fitu, aua le atu atu vale o tau loto, aua fo'i tau te matata. O lo tama whai le atua le alo, e wha ma whanawhana I le au so. Whamai la I o le atua le alo, Iesu ke riso, whamai awina mai fo'i e le atua le tamai lo I ngoa le ananga pa ia nate haoa. Lua, whamai le whai pua lua suma le ono, o ia fo'i, e whamanatu mai fo'i o ia yate o tau, I mea uma. Luna lua, e whamanatu mai e le ananga pa ia, I le auto o sfulma le toa tasi, mea malava na whetala e tuai Iesu I ate I la tau.
e se le o Iesu. Amen. Na le fa mai Iesu, o le a ave seina, ai o le alofa ato le whaola, e awina mai ai le ananga pa ia, sa vali fa atasi ma le toa sfunu ma le toa atasi, mua ina ia wao ia te ila tau lua, ina ia wha manatu ia te ila tau. E ngā luenga la leo no whaia le ananga pa ia, I lona au so e o mai I le tai au le nei. Lele fa mai e le lua le Peteru. Suelo tu si le lua Peteru. We can all flip to 2 Peter, verse 1. 2 Peter 1, chapter 1, verse 20 and 21. Mo fa pu le lua sfunu ma le lua sfunu ma le tasi. Tato fa tau fa tasi mai ai. O le tu si le a Peteru le au fa tua. Pepe lusful, ia mwai loa ia mwai loa le nei mea. Wa le aise balo anga o I le tusi e faa matala fuaina. A wā e le o le loto o tangata na tuuma iai le balo anga na mua. A o tangata pa ia o le atua na tala ina mai. Ina ua o Sofia mai e le ananga pa ia. Michaela, if you can read 2 Peter, please. Ia. Chapter 1, verse 20 and 21. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its own origin in the human will, but prophets through human spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Praise the Lord, they were carried along by the Holy Spirit. Whamei e sui lona auso, e whaamanatu foi e ia yate o tau. Toa spulu male toa tasi, male autali tonu umasa iai, sa muli ia Iesu I lea vai teimi, e o ia Paulo, o lato malava ia, ina ua afio mai le mana le anganga pa ia I le urua I e kalesia, ma papati so ina I le urua I e kalesia. O le ngaluenga le anganga pa ia, na whaapea o na whaamanatu ina ai, I le au so'o ma I lato malava na ia tusia le whenga fo. O wha maunga umai ale au so'o. O wha maunga umai ale au tustala. Na lato na wha manatu ina ai e le anganga pa ia o le atua. Peo na whetalai Iesu a. Nate wha manatu foi o ia iate o tau I mea uma ua o whai atuai iate o tau. Praise the Lord. So the Holy Spirit, when He birthed the first church, when the Holy Spirit came to the 120, and when they were baptized with the power of the Holy Spirit, those who wrote the New Testament, those who wrote the books of the epistles, Matthew, Mark, Luke, and John, those who wrote the New Testament, Paul was equipped by the remembrance of the teachings of Jesus Christ. Amen? So au whapea mai Iesu I lana au soi le ni tai au, o le nganga pa ia na te awao ia te o tau, o le nganga pa ia foi na te wha manatu ia te o tau, mea uma ua o whai atuai ia te o tau. Lele wha mai le lua pe terum tāpu mua, ia mwai loa le nei mea, ua le aise balo anga o le tusi e wha matala fuaina, a wā e le o le loto o tangata, na tuu mai ai le balo anga na mua, a o tangata pa ia o le atua na tala ina mai, ina ua o Sofia e le anganga pa ia. E le o le loto le tangata na tusi ai le upua le atua, a ina ua o Sofia e le anganga pa ia, le ua iai le upua le atua. Whamaunia e au auna a le atua. Praise the Lord. Whatau no wai upua Iesu, whamai o le anganga pa ia, na te awao, na te whaamanatu, mai fo ia te tātou. So, ona pōne o lo ia tātou tangata tali tonu a. Ona pōne o lo ia te tātou le anganga pa ia o le atua. Ina ua whaolaina ma tali tonu oe le tangata whaatua I le alo o le atua. Pei ona tūsia e Ioane. Tūsia nei mea uma ina ia tali tonu oe pea e whaitau. Au e whaitau na ma whaolaina lo loto, ma whaafauina lo loto I le o langa toe fuata ina. O le anganga pa ia la o le atua na te awhio mai lo loto, ma wao ia te oe, ma whaamanatu ia te oe,
Praise the Lord. Amen. So the final part of Jesus' words in regards to the promises that enabled the disciples, number one, it enabled them so that the Holy Spirit can teach them. And number two, the Holy Spirit enabled them when the Holy Spirit also reminded them of all of Jesus' words. Praise the Lord. So we were just talking about the fact that the New Testament was a record-taking of these men of God who actually wrote the scriptures not through the power of their own, but what Michaela was talking about in 2 Peter chapter 1 verse 20, knowing this first, that no prophecy of scripture or no word of scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man. So scripture was never written by the wisdom or the will of man, but by holy men of God. Who are the holy men of God? The apostles, the prophets. Amen? When they were moved by the Holy Spirit. So believers today, if you are a true believer in Jesus Christ, number one, the Holy Spirit will continue to teach you. Number two, the Holy Spirit will also remind you of these words. Scriptures. Praise the Lord. So be very careful when someone says to you, the Lord spoke to me to say something to you. But if it's not in the Bible, then we need to be very careful. Amen? So, o folafolaga e wha au penga ina ai. Lela o tatou malamalama, folafolaga ia na tui natu Iesu, e wha iloa atu ia te ilatou, le nganga pa ia, mua na te awa awina, le toa suma tasi lua, na te wha manatu i le toa sfulu ma le tasi, mea ma na whai e tuai a te I latou. Vainga luna lua, maua le whai pua lua suma fitu. I'll move along in verse 27. Jesus says to the disciples, after talking to them about the Holy Spirit, he says, peace I leave with you, my peace I give to you. Se whai tau mai whaata si le whai pua lua suma fitu. Ia, O te sui nā toi a te utou le manuia, o lo manuia o te abatu ai a te utou, o te le abatu i a te utou whapei o ngā abatu e raranga. aua le atu vale o tō loto, aua fōi o te mātata. O le folafolaga a Iesu lona lua lea o te fia au mai e le tai au le nei. Folafolaga mua le folafolaga e wha au pengaina ai ne lawa tatu mata I le ata o le anganga pa ia. Folafolaga lona lua o le folafolaga o le manuia. Whamai upo Iesu I whai koe lua suma fitu, o te tuina atu ia te o tō le manuia. Whamai o loo manuia o te avatu yate o tō. So in the second promise that we want to talk about today, the first promise was the promise that enabled, and we see the work of the Holy Spirit that teaches, that reminds the disciples, and reminds us today. The second promise I want to talk about today is the promise of peace. In the words of Christ, though, this is the promise of supernatural peace. O le manuia lea o lo tala noa mai a Iesu I le tai au le nei, whai mai le upo Iesu, o lo manuia o te avatu wai yate o tō, o te le avatu yate o tō, whaapei ona avatu ele lalolangi. Whai mai whai onga whai upuna, whai mai aua le atu vale o tō loto. Malama masila fia Iesu le tūlanga leo lo iai au so. O lo iai I se tūlanga atu vale. O lo iai I lato I se tūlanga o le popoli. Mafuanga. O le mafuanga ona o le loto lava o le au so o lato. Peo tatou a mana I se maftanga. O le mana onga ina ia tū mau pēr maftanga. Mana onga le au so. Whapea lato. O le teimi ni e toi fuatai mai e Iesu le malo. Le tatou te maua ngā luenga mua, whamai wā whea toi fuatai mai e le malo. E whamai Iesu e le o tatou, e le o le teimine e ilo ai o le whina ngalo I a whaia lava, e whina ngalo o le tamā. Mana ongo le au soine I a tū mau pēr I a te I lātou. Ma fuanga la le whamai Iesu, aua le atu vale o tō loto, aua tō te mata tau.
Ai whamai Iesu whai pule lusu me fitu, o te tui nātu ia te o tau le manuia. O le manuia foi o te avatu ia te o tau, o te le avatu ia te o tau, whapei ona avatu i le lanulangi. O te whia mai e se ata o le manuia leo lo tala noa i Iesu a, ona, o le manuia leo lo tala noa mai a Iesu, i lona whapiritania, e ta ua le whapiritania o le peace. Ai ta ua le tanga, e le whaasamoa ina o le awhionga pa ia le atua le upu manuia. O le upu Samoa leo lo whaasamoa ina i le upu whaapiritania, e lata le upu whaasamoa i le upu e leni na tūsi ai, le tūspaia. Ona, o le upu e leni lea o lo tūsi ai le upu lea e au mai Iesu, whapea Iesu o te tuina atu ia te o tau le manuia. In English, Jesus says in verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give to you." The word peace comes from the original text, which means shalom, and the Jews use this as a generic greeting. But the word shalom means blessing. The word shalom means wishing you well. The word shalom means we wish you only goodness, only good things. So le upu la whaasamoa, e lata tele la le upu whaasamoa i le upu na tūsi ai, le whai upu lea, i le upu e leni, o le manuia. Lele whai mai Iesu I lona au so, folafolaga lona lua to asfulma le to atasi le no fo mai, o lo manuia, o te tui nātu ia te o tau, o lo manuia foi o te avatu ia te o tau. A tatou tilo I le file mū leo lo sa ili le lalolangi. O le vai taimi le nei, o malo uma e o lawe le malo New Zealand, e o lawe le malo Samoa, o lo sa ili se file mū. O lo sa ili se awala ina ia wha file mū ina ai le malo. Ho lawe te tono a inga, o lo sa ili awala ma metotia ma awala ina ia maua I le toa file mū. A tatou vaina I le lalolangi, wa te le atu le ai o se file mū, I lo le file mū. Ai o le mānei o le whai upu lea mō tātou le tai au le nei, nei lea o lo whaamatala ina mai ai, le file mū e whaatatau I le manuia, E ese le whaamatala ina e le lalolangi o le file mū. Ese le whaamatala ina e le tuspaia o le file mū e whaatatau I le finangalo o le atua. So the peace that the world gives us is totally different to the peace that the Bible's definition gives us. And that's what I just want to highlight today, if that's okay. Amen? So ole manuia lea o lo tala noa mai ai le lalolangi. Ole manuia po le file mu ele aise misanga mataua Per file muna e mana na o ele lalolangi. A tatou ai vao malo a sainia se malilienga o lea malo ma lea malo o le malilienga ina ia le aise se fetaua inga pe le aise se va po se taua o le malilienga lea o le asainia ina ia yaini vainga e ia tu ma vai le lei ina ia malilia le si malo ma le si malo au o le file mu foi there ele umi. So the world's peace, the world's definition of peace is the removal of war and tension. You know, when they sign a peace treaty between one nation and another nation, it's to agree that we will agree to this, we will not agree to this, and then they will have peace. They will have peace from war, they will have peace from arguments, they will agree. But that's not the peace that Christ gave his disciples. Jesus says in verse 27, "Peace I leave with you." For me Iesu fai po lusu mai fitu. O te tui nātu ia te o tau le manuia. O te tui nātu ia te o tau le file mū. A whai tui nātu ia te tasi se mea ia te oi. O le mea lofa.
It's a gift. Christ was saying to his disciples, peace I leave with you. He's leaving something with them. What is it? It's peace. And he's saying, my peace I give to you. Fa mai Iesu fai koe lua suna fitu, o loo manuia, o te awatuai, ia te o tau. O le ale manuia lea ke riso. Nai lefa mai Iesu, o te le avatu ia te o tau whaapei o ne avatu ele lalolani. Nai lela o tatu i loa, a fe vata wai ia nue lua a, le ilua i tala anga Samoa a. O le tau ai, tua masanga ma ana a. E fe vata wai, ale ma loa e tasi. Ai le tu mauni ngā file mu. Ai fa mai Iesu, o loo manuia, o te avatu ia te o tau, o te le avatu ia te o tau, whaapei o na avatu ele lalolani. O le file mu ma le manuia ale lalolani e ngata. The peace that the world offers is temporary. But Jesus is saying, peace I give to you, my peace I leave with you. He's offering us peace. What is this peace is the question. E maua le tali, i le Roma e lima, fai upu mua. Se tatou sue mai e tatou tusi. Jesus, Paul gives us a clear definition of the biblical definition of peace. Fa mai fai upu mua, o le nei, ua tau ami o tonu mina I tatou I le whaatuatua, o lea ua tātou le iai ma le atua, ona o lo tātou a lii o Iesu Keriso. Le fine mu lea o lo taua mai e Iesu I lona au soo. Le manuia lea o lo taua mai e Iesu I lona au soo. A le fai mai ei, Paulo I le ekalesia ia Roma, fa mai, o le nei ua taua mi e tonu wina I tātou I le whaatuatua, o lea ua tātou le iai ma le atua. Le si upu, o lea ua tātou manuia ai ma le atua. O lea ua tātou file mu ai ma le atua. Ai sea, ona o lo tātou alii o Iesu Keriso. Si I lau fai tau fai pue se fulu ma le fai upu e se fulu ma le tasi. Fa mai Paulo ia Roma, a wā a fai ua le lei I tātou ma le atua I le maliu o lona alo. Ina o fai I tātou mona fili, e matua whaaolaina lava I tātou, I lona soifua, o I tātou ua le lei maia, o I tātou ua manuia maia, o I tātou ua file mu maia. Le file mu e le fai mai Iesu, o lo manuia o te abatu ia te o tau. O lo manuia o te tuina atu ia te o tau. Le manuia le fa mai fai pesuma tasi, ai le ngata I lea, a ua tātou mita foi I lea tua, ona o lo tātou alii o Iesu Keriso, o ia ua tātou maua mai ai nei ele leina. It's through Jesus Christ. Our peace is through Jesus Christ. The question was, well, what's the Bible's definition of peace? In verse 1 of Romans 5, Paul writes to the church and he says, therefore, having been justified by faith, praise God, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. He then says in verse 10 and 11, for if we, when we were enemies, we were reconciled to God through death of his Son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. 11 says this, and not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we now have received the reconciliation. You know, our peace through Jesus Christ is the reconciliation to a holy God. Amen. That's the peace that Christ offers. I like the description that he gives in Colossians 1:19 and 20. Paul writes to the church in Colossians, and he says, for it pleased the Father that in him all the fullness should dwell, and by him to reconcile all things to himself, by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. Our peace was through the blood of the cross of Jesus Christ. Fa mai ia Paulo I le ekalesia Kolosse, fa mai fai puna e lua se fulu,
Whamai ina ia le leia te ia lava I le toto o lona sātauro o mea I le lalolagi a toa ma mea o le langi. O le tato le lenga, o le tato file mu, o le tato manuia, le manuia le lefa mai Iesu, o le manuia o te tuina atu, o le manuia o te avatu, le manuia le wafo ina mai Iesu, le manuia le lefa mai Iesu, o te le tuina atu le manuia, e le o le manuia ale lalolangi. Le manuia le lefa mai Paulo, fa mai ina ia le leia te ia lava I le toto o lona sātauro o mea o I le lalolangi a toa ma mea o I le langi. Le tato le lenga o le tato file mu na maua e ala I le toto o Iesu. Folfolanga lona lua, folfolanga o le manuia, lea wa tato I loa mai le awa o ina o tuspa ia, le tato o maua I le toto o Iesu. Amen. Nela na a whapea mai Iesu, o lo manuia, o te avatu ia te o tau, o te le avatu ia te o tau whaapei o le lalulanga. Fiu malo e su e file mu, e fiu malo e su e le manuia. Paulaba le awalo le file mu, male manuia, ale wha mai paulo ia kolose, o le toto le satau. It's the blood of his cross. That's where we find our peace. Our peace is being reconciled back to a holy God. O le tato manuia, o le tato file mu, o le toe whaolaina ma le fisota inga o I tato ma le atua pa ia. Whape whiona whatau uina, ale la whamanatu e tato le tai aulini, e au wale le toto ma le tino o Iesu Kirisu. That's the peace that the Bible describes. Amen? Praise the Lord. Maina mulmuli o tato talanoanga I le nei tai au. Mawale fai koe lusu ma valuanga I le tolusu ma tasi o le au fai tauina. Ua o tau whalua mai, o te fai atu iate o ua o fai atu iate o tau, o te alu, ma o to e sau iate o tau, ana o tau alofa mai iate au, po ua o tau oli I lo fai atu, o te alu atu I le tama, a wa e sili lo tama iate au. Ua o fai atu nei fo I ate o tau a o le I taunu, ina ia o tau tali tonu mai pe a taunu. O te leto e tau tala atu iate o tau ini upu e tele, o wa o le a sau le ali o le ni lalulangi, ai le maua e ia se mea ia te au. Peitai ona ia I loa e le lalulangi, o te alofa I le tama, whapei ona poloa I mai foi o le tama ia te au, whapea lava ona o whaia, tu ia I lunga, nā tātou o e se ia. We just read together those last few verses from 28 through to 31. Ia. You heard me say, I am going away and I am coming back to you. If you love me, you will believe that I am going to the Father, for the Father is greater than I. I have told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. I will not say much more to you, for the Prince of this world is coming. He has no hold over me, but he comes therefore. We're already here, and I know the Father and those other people on the Father has commanded. Come now, let us see. O le vaenga mulmuli, o le folfolanga I lona toea fio mai. Tatu whalangonongo I le vaenga mua, o le folfolanga e whaau pe nai nai. Ngā wenga le ngā pa ia, na te awao, na te pamanatu. Ainga lona lua na tatu tilo tilo I le folfolanga e whaatatau I le manuia. Le lango tatu I loa, ma maua ma o awina, o le manuia, po le file mu, lea o lotu ina mai e Iesu, o lona lava toto. O le tue fisota inga I tatou, ma le atua pa ia. A le folfolanga muli muli, lea o lo tatou maua mai, I upo Iesu, ma le toa spoon, ma le toa tasi. O folfolanga e winga I lona toe, fo I mai. Po lona toe a fio mai. Pai po lusu ma valu fa mai Iesu, o tau whaalungo mai, o whai atu iate o tau, o te alu. Fa mai le mtau koe fitu, fai koe suma tolu, mtau koe suma tas, tolu fai koe mua mua, mtau koe suma wha, fai koe tolu. O I tātou te maua mai ai, o lo wha peona, au mai pia I Iesu I lona au so, e eile teimi o te alu ai. E eile teimi e tu e sei nai au, e eile teimi tātou te maua mai tu se luka a.
Pe au watu Yerusalema la tau te whao lima ia te au, la tau te whasiotia o au. So, o te mi malama la o lo tala noa Iesu I lona au so. O lo ia tala noa tuai le te mi e tu uai e ia la lato mawhatanga. Whamai Iesu, o te alu. Ai whamai le leina lona lua. Whamai o te alu. Ma o toi sau ia te o tou. E tolu vahenga tātou te mawhai o na whamatala ina I le whaupunga lea Iesu a mua. Tātou te maua ina ua toi whaatuina mai o ia na ye uoti le aso tolu. Praise the Lord. Whamai Iesu o te alu. Ai o te toi sau. Lena lātou toi whailoa I malona au so. Na lātou mafu te le whāsku aso. Au le ia whio atu o ia I le langi. Na ia whetalai atu ai, whaatalitali Jerusalema se ia whio mai, se ia lilingi mai, le ngano pa ia. Painga lona lua tātou te inoa ai le toe a whio mai o Iesu I lona au so, o le lilingi mai o le ngano pa ia. Amen? Whamai whai pua sifuru ma le valu, o te le tua o tau o mātu o oti, o te sau, ia te o tau. Lea o tātou iloa, whamai le whai pua luasu ma le ono, o le mta koe sifuru ma le lima, Amali umai le feso soani o le o te awina mai ia te oto. So le nganga pa ia, e mali umai pe a fio mai, ono o le alo le tua. Amen? So, o lona fio mai, lona lua le na, lona tolu, I lona toia fio faa lua mai. So mai fai pe